This program is proudly sponsored by CJ Multimedia, Angel Cola, King of Antique, Miss Aquaba. Meda for me mo Aquaba e de mobile experiences in life so experiences in life yet to suffer one hour call how amane and so hwe so nyina and one na abrabo no was starting na enye easy nanso ene nyame ama omadi ye ne omu nyina etena se etwetwe nkomo eje omadwenkyere omabrabom experience na ye wi a esan hye mo bose ye wi ye san to suffer ekokudam a wo mo kasa edimu na eyeyi Yenium a sign tenacity, education como. Me try me about me pa give it to us. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola, Beach hangout? Angel Cola, For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. For your live or post-production coverage, we have a wide range of video equipment that can help you make your production a memorable one. From 4K cinema and DSLR cameras to the 4K drones, Blackmagic Live Production Suite, Slink Studio Wireless Production Suite, camera rigs, production lights, and many more. We have all you need for your productions. We also have fully trained and equipped technical men for your live event productions, just so you get the best equipment and the excellent service that you deserve. Call us now on 0302 220 715 or 054 505 9319. CJ Multimedia. We are the master. This is what you're missing if you're not following the Miss Aquaba Season 2 reality show journey. Who wins the ultimate prize of a car, 10,000 Ghana cedis cash, and on top of it all, the enviable crown as Miss Aquaba 23. Watch the live broadcast of Miss Aquaba Season 2 every Sunday at 8 p.m. on GH1 TV and CJTV channel. To vote for your favorite contestant, please dial *365*300# and enter the name of the contestant. You can also log on to cjtv.com.gh and vote. Meda for me mo Aquaba e de mobile experiences in life so experiences in life ye to suffer one hour call or how any amani nyina mu ana se ensumpo wona ene omadi na omofa wo brim ansa na omodi ene omo nyina etena se eji wo matwenkyere therefore ene yensaka me akasa me papa ai sofo Osei Kwame dodo na afre no prophet Osei Kwame first me tini din amini say ye Osei Kwame despite me ame papa sa na sofo pani bi sa ehye ho ene ne ba ba twetwe nkomo na yachi ono so ne life experience therefore dubedi wona waso yasen CJ Multimedia therefore say ba equipment ahoro dia omo ye number 1 you try 4K 8K na CJ Multimedia pe and you betimi etwa amount say opeso ye production ye wedding and as a movie series me bibia a opeso we ya e be here equipment cameras any sound any bibia di nempo almost sign e wo beautiful studio e ka ho therefore say we here sa na yema ni nyina dia ana we here mu bia CJ Multimedia pe and e betimi e de amount
Therefore, frɛ wɔn number ɛwɔ 0545059319 0545059319 CJ Multimedia ɛwɔ La Paz Ashanti Home Touch a ɛbɛn Abranteɛ Sport nkyɛn hɔ a ɛna CJ Multimedia ɛwɔ etibɔmɔden ana hwehwɛ CJ Multimedia baabi bia wo bia no ɔmo ɛbɛba aba abɛyɛ wapɛdeɛ nyinaa ɛde amount afei na aseɛ kɛseɛ ensan kɔma aboafo a aka atare ɛhyɛ mi efiri diverse strength our Christian village on Sanifa hɔ a ɛna diverse strength ɛwɔ wɔn numbers ɛna etwagu ɛwɔ screen anim no afei m'anim yi ɛyɛ possible makeup awɔ Apeka Junction possible makeup bɔmɔden a na frɛ no possible makeup ɛbɛ make you over kama ebia possible a bɛma animonyam aba wo medɔfo tinwi a egu mi ti so die papa bi o ɛyɛ cute cat parlor sɛ baabi bi a wo bi yɛ bɔmɔden a na bra na bɛgye wo die wɔn nso ɛwɔ Apeka Junction hɔ a wɔn numbers ɛna etwa gu no afei dwumadie wɔn a wɔsan asɔ yasin bi a minti ne ho gyae kra ɛyɛ Pardon Foods the aduane ɛde aduane na ɛde sei medɔfo sɛ wo fie mpo na sɛ wo fie nya da bia na abrewan kwa bɛɛdo ɛna nipa nya da bia na bɛfini sɛ ɔbɛ aduane eti sɛ wo to bia yɛ aduane kama ma ɔbɛnku to zafi omutuo kokonte jollof just be bia kontomre nkwan special bia wo pese I mean Pardon Food eye ma no ombe ya ma wate ade a show fridge medi say birthday party say wedding say engagement eye bia Pardon Food e wo ho e de ma obeye e de ama kama Pardon Food e wo La Paz kwashimai hwa e na Pardon Food e wo bomoden a wo numbers e na e twegu e wo screen anim bomoden na frɛ wo afa gudi egu bi nsa nyina and the boy fashion jewelries and for baby I will be as all person to tone and I hope to say opesa would be quite wedding engagement me see true and I who promise ring papa the boy fashion jewelries Accra Rolling Circle Ichiwa and the boy fashion jewelries have a kind of antique furniture and so say baby bia o bia no oguso ye promotion de kind of antique furniture La Paz Abranteɛ Sport building name and a kind of antique bomoden na contact one number si na baby bia o bia no see the brewa delivery no free and one is obebo Nayas din keke numbers no na etwagu screen no anim no kind of antique furniture wardrobe kama and papa bi just say enkonya kra de ja na dining table ne de medofo ja omode ana frewo wate twemedi a ye di so office also yasenya medofo e numbers no na etwagu screen de nim numbers no 0244506706 afeko YouTube na Yas One TV kona ko show ho no medofo say yen say mbe say dia edika kan ni ankasa me papa prophet I saw for penny prophet Osei Kwame and couldn't come and the 1 year before na brabo mun come cause me nti baby as I interview baby other the first time when I asked show you soon papa mama patron to say baso me hoye dia you find you nyame ado papa you can say prophet Osei Kwame despite on and when because we didn't think at despite today. Yeah, papa was a Kwame despite and Kwa. Nothing it say prophet or say Kwame despite for some year no more. The castle was Kwame despite on one. Say Kwame despite papa be on be Peace FM, Nit FM, Bengun in our Abbey. Oh, okay. But me a prophet or say Kwame. Oh, okay. So, okay, see. Within the despite and count. Okay, prophet or say Kwame. So, okay. But yenina efi kumase pankrono. Oh, okay. Enti minim say your family dia me de minim. Oh, okay. Komantana ho. Oh, okay. Enti me a prophet or say Kwame. Okay. And no kranso say Obia kran shed am frɛ me say na okra kwan ben so and how fast so nyame say Kwame no say Kwame dey say you din ebi akwan ben so na nyame kra frɛ ho obia me say mbida okay and this is a big challenge ewo massive for okay any presenter say as so to me first of all na bisa ne say na okra kwan ben so na nyame fa so frɛ ho obi wo fe so kansa wadi watam there be okay
obi akodi police wo America a wonye police okay obi akodi soldier America a wonye soldier wono kura recruit to say wan omokọ no kura mpo no wono kwa wan pass nanso sika ye de fa wonti no abaye soldier na police ha obi susu akọ university oko university no ebia na ebia wandu university kwan no so mo bia no nam kwan no so wankodu isa so otebrofu nti wose aseminya adwuma bi anya de ne ma me nko fa bible na me nko read na me preach hallelujah hallelujah praise the lord we wie da bi eti da bia me ka se papa bi e fe no Avraham ben Moshe se din maboni ye de a oka asema metumi tenase kom santa na me ne kontokwa o mitrim. Oh, okay. Maintenance ninti no na me ne kontokwa o mitrim. Bedu ba bia metie ni na so oh wow. Na say common sense family no watch ni maybe because me ba ya akra me beti asem bia na wono aka. Asofu tim wodin. Yeah. Egrisofo. Kai. Okay. Wono a wokuta sika de boa obi dia beto currency so de boa na ne ho akere no nia ne ho kire no wo san age ne tight no egudi yeah wono asika na wo san de full plane kwa abrochire nanso san wo ba wo betwa mada pa se enya musika na me de kwa abrochire o enti adi enya me som ne yesom di se obi sa se wan ne prophet Osei Kwame a me obi a me papa ya santini okay me mama ya kuapem ni na me ye ko Methodist so okay ye Methodist for anti me nana enana ba ene si Methodist aso dan wo de we kuapem okay ti mama free dewu ene ekropon okay the same time fi okugu account that's omo de omaji kro ni nyina afa di ho ena ye tete me kakra wa kra go na papa e soja pani nti atete me kakra wa kra new town na me papa one or two things bi ntina omo nhwemi na mama keto be fa me ko mountains okay to be fa me ko ye no edidima alaja me ko scout kakra na soja ni wo me mu sa dwongo nti scout kakra na ve edidima na me de two kwan nya me pe na me de two kwan okay me uncle normal ye cement nti normal Nigeria to mbe fa me koye ti me fi Nigeria ba naija benya langaju agel bi benya langaju agel bi ena nti menene wo ho a na me asore me de asore ne ye de me wo from kra me ma ye tumi ko bo aladu na atwene a ne apapa no ne adwane nti didima na ge ne kasa kire me onko asore ade aye no ontumi nyaame nso edi one day na me kan se me ko asore ti me ko Methodist me be fie akobo mpaye ma san be fie me be fie me de ma be pem be bia da so no kra me ko kure fim enima komam so makwa edi me da ho and I mean who one or two things be e wo mani so fe na mentias because Methodist here asore bia him book him 556677 ye wi hu ne abo keyboard awe obi akọ ne fi ato correction na me da wana me hu snake kese owo kese pa ahon etua ne ha edi ene ametia ne se we amekawo na se snake na ne meka so so me ye obeka me ana me se obeka me se my ode fe me ne kasa ti ene amesa ti bi mu se fa wonsa we eso na benben ni mu eti se na ase eguso ko kakra me ha me ha black many tie no na me hwahye eti me frɛ so for penny bi o wa kra ha so penny pa ti me frɛ no satana enye mobile phone we no bi na enye gomu abanje de bo akire tetete de ni bi na ye phone boot de no ne ye no krekre o phone boot mu me frɛ me ko me nya na ma me frɛ no se me mra kra na kuapemfo so ye nkrofo bi o mu nya o mu ma e mo mu ntu kwan sa keke me ma me se na hene ha frofro na pe baby tena nti amamantuma medua kra ankwa nkohu papa no fe one day me da ho e mu ase tu me se krama ba time ani abre me na mabonte na fe mi preachi okay na madam fu bi hu me o se kwasea
Ode mu didi me anamse mu koprichi. Ya me hu achena ne achena chi no wadi masomu na me hyagata mu. Me woro me nan anim ha akere wa. Eho nyina ba ye ko. Efe mpanifo e wa ara obi anim se me pentokwa. Me fa ho nchew. Ene nyina me pentokwa. Yes. Me fa ene nyina me fa ma so physically. But me no be kun ohunhum ma me no be kun. And I mean nipa nso nku biom. It is a demon be na he obi a me ni demon ni mu won tokwa. Enye wo nipa no. Eti ene nyina me ka si so me pentokwa pa. Ba me ho dwo. Edidi ma me ja sori no. Okay. Ko ye adwuma radio makro kuma se. Ko mi go DJ school in Nigeria. Okay. Me spini La Paz ya na spinners bi wa citrus. Na me spini Skyhawks. Me spini citrus. Me spini V103. Mickey Daly menua. Oh wow. Eti na me so baby abeku Santana obi amechia no. Na me so na abeku Santana de ba kuma se. Oh. Eti abedi amene ne tise na nka na abeku so. Na me kwakọ pie wo radio set nso wo kofodua. Oh okay. Bo provide na amfa. Oh okay. Amfa na me de say abe enya hwe. Eti edidima na san strike me. Ye take mu Satani omu ye lodu machines na ye de good container kese mu. Eti ye take mu ye kwa kentampo. Ye kwa kentampo ye kwako spini. Eni ameti an se wo si fam pepepe kwa so dem. Obi am kwako spini de. Eti na Satan me wo citrus. Ti me take ni ma edu ye hye bibia wi me tra sound ni ade nyina. Me de me hwa ahwa obi ahwe na we. Because asori dem. Asori so na wo baby ye kwako spini ne nchempe. Ti me ko wura ho. Ade a chen omo so mo ma miska en fan aduane ni. Ti me sanko back to Accra. Na Satan me wala pass. Baby ana keke kabobo eteno. Oh okay. Ti didima ana afi me bae no na fe adom na ha me san ko back to Kumasi me nanti firi Kumasi be du nko konongo o me kwana minim se me du konongo. Okay. Eti me beti asore ewo nkoko efe baby se top way hotel. Eti asore ni mu no na me ba nsawom. Okay. Enti nsawom na ja maami bi be peja me hwi ode me ba akra na fe me sha sese me tu kwa ko outside ni ade na maami bi nso epese na opese oboa me na opese odi me chi leather no e ka fam amama na kwan. Oh okay. Papa wa worry ma worry. Oh okay. Wa worry wo ma mini ba me obi wo ma me sorry me nyina ya me ma. Oh okay. Ba mini ba wa wo main church wankasa me wo me main church. Ma worry ba me worry nche 2020 ya covid ni gina mu no. Covid ni years o ko ni kuro mu kakra no na ja oba no so fi UK ba ye ti ye be worry ye fofi wanto ata wo kwanim na oba no say me wo worry na agu me wo sister station. Like I said, Jubilee TV GH. Oh, okay. Me amedia. Oh, okay. Me managing kakra. Okay. Iti oba no frame na ohun say ye wo kra na ate program no so a on floor normal call be for video. One na te o me so e bia Nayas one. Sebi o manimo ashawo foi and you know we don't talk like that. But also our race so dear. Some worry 2020 na let's say 2022 na ego no be ntimi blame you nanso na nke se nka onya abote kama na anya na me ya yo ono na so worry ono a wo hwe me so ota hwe ushu pa ono anim me de me nya obisa. Okay. Me nya obisa but uja obi a na obi ni uja ya oba ni uja enya bone be ma ni uja enya bone asofo deceive ni pa bebre. I am telling the truth. Okay. Me ba jo wa wo hwe me na wo hwe me wona ya show so no Kokai Deuteronomy 24 verse 1. Was it said be ma wo ware oba na wo hwe na hunya ni ho ani jade bia o se twira ware gya homa fa hye ne nsa boko we nya asombo we nya mebo wani ngosi o bedu da mehwi aside gosu no o se twira ware gya homa fa hye ne nsa etunsu sa ware na ware na how ase amio e wa ko how pa e wura di nyankopon pe sen ho ha me ne say as a young guy
men ware da minimum ape enye nyame adwuma nti na mekasa dabi dada nyina omo mu ni me na mekọ ware ya me frɛ sɛ anka manije awie peye it's not about say bi oba no uska minimum account ana ono so to me measure my account but yenya ware nko ane de obehu me de ba bi ame de me hu ne de edi ha me no ne sɛ akoye sɛ me de me hu akoto ohaw mu obi nso be kan say awurade adi me hwamo no me de awurade ni me hwamo awurade nso ma me sɛ me nkɔ ware okay won soma me okoro bi aso sɛ me nkɔ ware wode maba sɛ me mama adwen nya adwuma na me hu sɛ eyasemasi na me ware na bɛboa me a fine ɛno nso nkyerɛ sɛ aware ni firi wo nsa ne ɔhwɛ me aware ni firi wo nsa that's not the end abrabom to say fiti 2022 America 2021 about 2022 enye me medwa me no nkyerɛ okay say ho nye ne say on say sika fam no aware ye nware ne 2x4 wo ware nipa nim me wona mfofo me na mfasofo ehwe me by this time omunim edi wo ware a to aso do hu nyina ko she yes me so me nko besia bi amfiri ba bi a da kyena nko da wa ye bebo pona na ye ma hye wo benya bibi dabi but nia me de me hu ko wura mu no anka enye bone mfa mamme ba akoda ne bone nto ware 2020 na je say ye hwema 2021 pepepe na ja ware o no 2021 2022 okay last year na uja enti oba no de ne nsa no papa me na be ma be se letterata o de ne letterata ba se wunye obi a ware no nti baby asi edi niema atoto no yedi niema atoto say we plans the same me niema I basa because of our reguni ade ba ye say we plans the same me plans ne say me komanim okay manim a me kono enya say ebi a me ware biom dabi but me ware biom okay unya ware abe ware oh yes me nka say ebi a me ka say ebi a etese so fo hye nkom a o say asemi hu ade ne say no so hu ya me nka say wahu okay eti wo de asehye wo pepepa te say unyi ni okay but o can straight me ware biem ba okay after say onam fofo no omo ba wa ware I mean no ba ni free UK no aba o ware aso omo no nyina na tia sei na o ja omo hokọ ware o UK no say no o no onam fofam eti sei oh adamfo de eti say machine ya mekutai hello ja gazen meto nka cho e share radio so ache eno ano no okay me nko obi nchen obi madam so for obi ani wo be ka say maba ni fie aba spend be 3 days 2 days 1 day mpo e telephone so adamfo ene nyame adwuma mu adamfo ene say bia me namfo a me ne omo si so ye kromu me fa say mountains kuma say de man say de ni agro bebre nti wo de menka mountains anasa kra newton ehu a me tu bamo te say na me no te pepepe me kire me say me na me kuta ayi V8 na me na me kuta we nti na say dabi sana me ne akira wato amane mu no o ma no mbesa beboa obi nso ebe ye obi ani je say wato amane mu ebe ye obi ayro ho say wato amane mu because ebi onim nipa ban awoye eto su say de one wo siri bia no do enya ne one wo siri bia no do that's the reason when ti am say me wadamfo ba me ni adamfo because me meti we nya oba na aware ne side nti meti wo dada nyina me misuro nipa okay me woti we menyuni me so menyi ni metatie menua Avraham o say nipa oni omuhia nya oni omu nyina na be sensane okay eti wo ma wo ni omu di agro no enya oni omu nyina na be kwa adwen koro wankasa wo ma me makro ebi kura obi pese oti otese wato fam na wasrawo yes nti se osru wi a na nani age okay ba me so bia na me de ntesa your final word ye bisa question am bisa ye after so ba no hu na nche na ware no wo de aho pepre e ware no na within 1-2 years pe na ware ni gu ye no e den esua de experience be no wanya wo ade a manya wo mu no ade kese pa me kwa ware no
me wo fa bi ato me fo. Okay. Mentie. Ye to so mienu. Papa bi wo Italy. Papa no wo Italy no, onim ohun me face to face da. Onim oba ne face to face da. Asem o ka tell say prof. Ono so ye sofo. Okay. O say meti wo me hu mu say enware oba no. Eti mesua ne ma bebre afiri mu. To si oba na be ma so to bo ase bi chi. Sa. Oba na nkasa. Niye ma course bia no, na san sua ne ma bebre afiri ono mu. Okay. Sana be ya next time me koto bibi mu a me bi mani. Okay. Na me je say ne ameto mu no, me fa sa nipa ko no say me nua madam foa me bibia because ne ameto mu no sa na me ko ba me fa wadam foa no e che say abi ma adwene mu eti minim ba bia me no ko me hwe na be man problem a eno anse me bia bonten police ncheme papa nsema ya kan nyina abon tofa e ma me na efutu awon fa ma ahwefo mo show etu wia na mpache we kira kwan we chia nipa be mi no telephone number social media handles my yo me da se ma me e je se obia nim se na ewiase enye obia na be ni ba ebinim nim se na ewiase te me de na metuma ka ne se e wasofo akuku dam bebre o Ghana ni abrochira a omo aware eguye okay nanso eno ntre se kosen won ho akonfo me dofo a wo hwe me de na me ka kire wi o ebi obetuma jeje me na D4 pa na sofo pa na obi kura biza me se na ukwa ware nyame anya agire o nyame enye bibia na oyi kire nyankopon ayesom no enye bibia na oyi kire eye wo eye o choice ukotomu wi a na odi asuade odi suade wi a ebeboa tini ameka cho ane se ahombrase ene obuo kwan so ene se poma yi nyame ma Mose aka che Mose se onkope poma ope poma nyame anka che se poma no medi bibia wuram eye Mose no na hoden na enokuredie wiase obi baji wadi ya enokuredie di nokure na tumi ko anim kakra metuma ka eno no yes papa che anpa mi no telephone number yo mechia Ghana phone nyina okay na mechia Ghana phone nyina baby saro betu aka no na mi social media handles so ye Jubilee TV GH okay mi YouTube so ye Jubilee TV GH ya mun follow me wate okay mama Nayas no nyina mo most ahe nyina mo follow me Ibacho telephone number ni 0241 68 9011 okay o frame se yedi nkomo en frame se ase wiase ne yema nyina opafiri me nche mini bi me ni hwe Kwame ahemini ahen ma be ma bi ebusia for papa yeda se to nsafre wo ba nyankopon sha wo pa ebusia hana bre be ma kwan yedi dwumadi ni yedi esese ne ye kan ye no enye we fidie no emfiri ho no mitwa me ho ba me ba ye beto so be ba sisia. For your live or post-production coverage, we have a wide range of video equipment that can help you make your production a memorable one. From 4K cinema and DSLR cameras to the 4K drones, Blackmagic Live Production Suite, Slink Studio Wireless Production Suite, camera rigs, production lights, and many more. We have all you need for your productions. We also have fully trained and equipped technical men for your live event productions, just so you get the best equipment and the excellent service that you deserve. Call us now on 0302 220 715 or 054 505 9319. CJ Multimedia. We are the master. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. The
Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. This is what you're missing if you're not following the Miss Aquaba Season 2 reality show journey. Who wins the ultimate prize of a car, 10,000 Ghana cedis cash, and on top of it all, the enviable crown as Miss Aquaba 23. Watch the live broadcast of Miss Aquaba Season 2 every Sunday at 8 p.m. on GH1 TV and CJTV channel. To vote for your favorite contestant, please dial *365*300# and enter the name of the contestant. You can also log on to cjtv.com.gh and vote. Mirafo, the Moakwaba beam, at the mobile experiences in life or so. Send your die a shemobono. A tune suffer guest no be sharing a life experience here. A sign does you call echo for 1 hour dream to winning D, a sign the omobaso, a papa poye. Na main savory, ne, mia kasankasa my dear, my darling, sweet, Bemoshe, Avraham, just a dear me de, and ne, in Sakam, or Baba boy, now go punstrano, Sabrina, Brina, ye two and suffer na, or do a door, and a croye, Edible boy. Na me unstrano yen kuyi nua be ma ho okasa with wisdom. Avraham when many time be me hu be me ade me say you very 22 years and 23 years and no person deceive years or go 50 years and say no cry na say 22 near me football age. You make us say na your passport. No, David. Oh, yeah, sure. The whole Ghana, me pen, I'm real age on my passport. I saw 4 near Christopher, Cremophone, and I will be at it. Oh, David. Oh, Having you a Bible say, I threw 4 in Abena when Chaffa with Johnny. Your way, 12. I say, oh, Papa, every day. Papa, if I show, say, Boko. Sure. So, I don't man, some are so for say, Kwame, the kind you know. What you say, me the pen experience in me who is a papa no on your okay. Me the sana me hono because minimono me who saw you okay, be I a fine man. But what you say, near my wakom, any the opportunity or Casacre told in so. As on your fine. On your okay. Me, I'm a day, say, my bet. My friend is a man, I'm share my opinion what your kind of. I say, Emily just say, oh, my bet to a more show in Sunyanano. One year software, not a gospel musician. But Omuhumia said you must receiving me. And they said, yeah, Omo Timase, because I started, no. A bit send me a bon sam. Oh, send the Bible verse and I may quote to about our Jayano. Yes, and the software bosso. So for whom a pen was Avraham. Broken heart, no, I feel a matter was. And easy. A bad relationship, breaking somebody down with love. Doesn't matter how intelligent, how rich, how smart you are. Me say, some French. Who is a brother, Mampin and Adonis, a wabroni issue by ye. And I don't know you okay. Okay, send a year okay. And easy. The man, you okay, okay. It is a drop for dinner. Me say, the life story in Nano. And Nanchai, a warrior and Pesa Basso. Me, when you are about now 16 years. Wow. The girlfriend I'm in the war. Yatna 6 years. Wow. Me a video be a baby, me see what me I say. A Christopher di matem me can say me warawa. Me no ben nantia be 8 years. Of course. Me ya chimpna. Na ya stay. Me ya jai no wako. No waba. Na who me guess. Na say akoma no. Any friend of maturity, yana nanom. And until nanom, a bit now warrior say 60 years, a bit now warrior say 50 years.
no mumpre je ne ho ade no mutube twem na be ma no kokokokope na ebusuafo ye so smart say aware kwan no wa nti na ye mpushi say kware nti obebo kokoko no mo hyehye wa no wanyem no mo atudin na bi o ha ye beje ne kwase ebusi kedi no mo te ho ebi kra na ebi kwatumi jai na oba na akofa be ma foforo akwawo na be ma no so akwawo na no so asai no mo asa ba sa ware ye no me say ne fe e chenso ti ase wo mo do wo eno na be ma no oba na tifie na obeka che say sister adwa wukuru no ne obi ti ono obeka say sa no te ja no right no te ho but how are they feel hey na Nayas no pop mema wuni ho no mo a church for forward sa no te ja no oh god I can't wait to get sa be ma ni bi o brabo na ye no ye ntwempena mo nyina mo ware ntem ye hia kpakpa because o ya soleba o konyima ye ba betwe wasan nti gidi ni ya ware premature ware oni be ma ni mo ba no tum 6 months na ware negu me say so for nda nyame ase nda ne nyame ase say eba mpiem okay eba piemu a ka na wie ya no na ma ni wo man dodo na wo suban bi after break up no mo agye nkura no to me nti say be ma nhwe ne ma e 90% the fault of the woman bebre e mehwe me ba mehwe me ba me kire usikani bi o kumase ne baba ko pe wo Ghana ha oba wa bo oba no oba na nya pepe agina oba ne de ebufu akogye abofra ne fisikani ni wo be ma ne kwase akwara me fa na nya hwe me toka na de me ba o se fa aka me mpe Jesus na boy papa ya nhwe ne ba akoda benya 8 na ema ne bi osuba bi mo break up no wa start programming akoda no ehwe yaw na bi Ivonel Simu a ode twiro book no bi anya ne papa fault ma me no ne papa ya wa papa ya sebe ya wa papa fo mu ni ti a owo nhwe ba but emema wa akomapa emema ya wa akomapa ma me ka se bi kire mo ka kire me hwe bema etumi ne oba nyinsen na ebufu aba ebufu oni mpo no bema ne behwe yefunu na ma oba na wo oba no tumi wuhia na waka che bema ne se nya wo ba bema ne nka hwe oba anyam na bema ye se one ne begya ya oba tumi kepi akoda na 9 months owu wie na wakoto akoda na atwene bola na waba beda mebo aka kire me bema bi no etu atam ne ba akoto atwene da ema mubu ye du na mutiri mu odin sana ne anosen emamu eye mu defensive mechanism wa ena mu dinya upper hand on men ti no ba bia pesa after break up no akola ne ba ne ho na because of the case no we nya access to the man enye easy inti aware ekwan no bua we nhia oba papa no wa start cycle nkoda ne tia be ma no mo papa sebe mo papa kwasia no mo papa no wan hwe mo no e bi ko no wa stop be ma no ye mu binom ye nkola be yehu ye ma no be ye papa no pese be kasa tu mu a kire bia akwaha obi obeti ensem pi wo ho number 2 no memo bia anye deceive with abrochira ware me ka kire mu da Nayas me wo media mo enye nne it be social media mama tell me secret mama tell one secret I appear like a womanizer on social every interview me ko program bia na me nka wa ha me guess dosso kun de ntia e man pesa ti na guess na emma me ho ento baby anyate me guess dosso pe we open ba do na be see full stop baba na be you what to say we a gentleman we ya na be be go inbox me empechra brochire for ma se bia bi anya po na ekosi opepe won say ebinom won say brocha ware ye said yete wonya Ghana ni ba Ghana ni be ma obe puapua akokro e ma ni bi wo kwa wo kwa na wasene 2000 wo kwa sabe menua ajagoraja mfa nche me ebi ni obe ya nka ajagoraja wo koma ni ska wie ya yehu so oba na betra wo say ajagoraja no abrochire form ba want to impress Ghanaian men etu ye be ma no ye carried away wakoware no e na abrochire mra so e favor oba ni nyewu se wato aware dim se kim no so regional ko bra when take time wo ye be ma when take time abrochire oba ebetete wa ma ye hia wa wo konka ye de rubber hose etua pipe no akoso monsuo nyina bekom ana wo oba na ba me bi de ne boga se aware ye easy wa abrochire o ware obroni ba no hwe
And don't worry, say man answer be good. Onim say want to me the other one because neniate. So ba be fa wo na wo nim system no. Wa ko use. E member be kra wa brochira. O be fa Ghana ni ba. O ma oba na ebusuafo wo se otwetwu nkuku. Ana se ohwe abrewa. Oba be ye no ho boga. O be tam kodura brochira keep no be ye meeting se maame. Kro mu ante se Ghana. Eh, let the whole cancel. Be me yi a. Obeyi. It's a one of and once a more dream say a man be do a broochera. Now broochera for man as say, Debbie. Bearman person you soon. Now broochera for man at when he said, oh, boy, obey you soon into winning now. And a man broochera. Men crab broochera, and so broochera send me the sem. Because we follow us in a brooch, me so de be a femme. Me broken heart here is stage ye. SMP. Well say it is a Ghana ni bi. Aboni hu to aboni yiri to. Me say broken heart. E bi na matter so for the bika. Me common sense ngina no. Obama the broken heart. Adam mpo oba the apple. Me say Adam jira no bon am say bon sam try Adam amfa. Oba the sha Adam nsel ne ho po kekra. Ene ye ne. Solomon oba. David the crowd ko nyansa wo nyina David ekofa wo be yire. Ene wo se ku ni pa ne ka ho. Enti broken heart ni ye bu kwase no has nothing to do with us of the. Okay. But most of times our ye gupe bema wa wo bebre ene oba wa wo bebre. Eya ye consider oba because emma ewo abadai wo society. Ena emma ni dodo na kire mu nsem. Ena emma kwase ebu. Mo de ye emma ya me. Ushia ni bia mema na enye. That is the society you create. Me say, Ghana, adwene wo form to the extent to say, wo yire kra de ade ball. Yeah. Wo yire de empabo twa we ni so. Na wo ye bema. Na wo pesa wo don sa beka no. Ko police station on besero. Chairman, you dey we woman beat you the car report. You said the woman will be named Gladys, he beat you no more. We don't take mental health serious in this country. Yeah. I'm saying they're making what fame. Yes. But Ghana food nim said the identity. Our real yes more journey. I watch one. Me question boy be fi na no actually I want marry they make free. I'm say who be wali are free. Wouldn't him trap. Me say marriage is one of the worst traps in this world. Until that Cristiano Ronaldo, girl no nya no what you know. The girlfriend no or whatever. One on na wo. Ti wo so ba na ye din. Hakimi e ko try. Enye ne maame a. Okay, the number 0. We ya be man you 2 for eti. It's for purpose or stress our and one of the most dangerous traps is it is not child's play. You worry at the age of 25 anywhere. Daddy. Okay. No, but maybe I say you don't have to 30 something. Yes, you mature as you are. Okay. You what time? And that's the age. In this relationship, how to contain a member sebe be Jimmy Sam. Age be this year. I do on my too much. How continue you'll be over sebe. You'll be over sebe. Only tea dada. You'll be doing your dada. Sebe. I don't know. Yes, you're far from me. Oluma be the dreamy white. Now, on the back seat. Now, don't say, I'm going to be. Etna window no na payini ba na ochiano Oluma na wetie na so utu sa abrabo agbotiano na obefro trotro akwa na chiano o say hey my friend motherfucker shift na utu papa yi ham wo ka utu say Oluma na adwen ase we bibie no aye na be yi so ati ase nti oba no wo be steady be me suban be ma attitude be me pia nti e be through age bi no mo be namfo na mo tete se namfo e na woni be me tene wi opie na okọ mapa wonim opie na okọ meeting oba na nim kra che se wonim e ma yes smart oba wa che dada me kai me small girl na me ja ne ho na me girl ba ku bi ba na me ja no na me ko meeting se kwa che me na me kwa ba o hwe me din I say aw wa ko bo adwaman na wa brese ko ja na be de me ntwa ayi ko pe bia na me no wa be de mo bia di ko pe bia na me no na oni unza Germany wa humuni from atimi bokasi e pa ai na me ya usa already o ma kasa kasa ba na me de papa en kasa no bia te de baby na so humuni bo no from me yam se me say de ya ukuru no so boyfriend no so you pa no na me say we de en kasa o friend mama me say de bo de nya hwe from na e bo de ti friend no
na the kote window mi friend of kote window what baby o ana wo ye ne call what so oba no ne dilo the chairman general wait anya akopọ anya adom na se from poko na se wu anya kwase ewo no wu ebe ba mo ye wikido ba ni nyina asa ne awo kan ya krokro we mature da ube how to contain MMS by chenka waria no ye ma so on person wale kura on nante kakra papa yakopon sha pa in fact anytime you me show you to be manage pa o kasa with wisdom ya me sha pa me pa sha be say oba anase be ma eye say ene de waka ba me sense so bi eye say wo hia be ma na I mean within 2 months 3 months 6 months waiting ya war eye say okoware na once and then you say date pa potential church no any Islam and akofa de we aba oko enkremusum a Quran ne say onye oba ho ade na ye che say one na da ye mbom 100 lashes ti samra we ye dwon zongo ha anka zongo fo inu muchi apaapai omo no mgu osan a che omo hafa sa concept of jangwaren ha gele dating and a courtship be man ne be man na twen Solomon kra ka say ade e fe ene abranche ene ababaawa e kwan se de omo nante no is beautiful e fe we say love movies here ye hwe fete enkola bremu a eye movies e de ye story nyina enya ware for movies Romeo and Juliet no mo ware Romeo and Juliet no mo ware Titanic Rose and Jack no mo ware but look at the sanity into the beauty of relationship e yempna twem aware kwa de mu wremu hwe a enkoda be mu a na da ne family ba o pe be a enije wo munya time mamo ho e empna twinim sabra na akoda nim eti papa wo enije empna twen ho cha oh minya aware kra de ma bo full stop kakra cause some practical vibration e wo bro me pese da kroma me ba wo na me be explain relationship mate wo fa wo ba ne ma me nya me responsibility okay your mother is your father's responsibility enti me ne wo ho wo ma me yare eye wo papa entumi ammoa no ansa mebem me for mama or that hospital be soon me say and am mama yare we feel no my mother is my responsibility my mother eye me mama wo mama ye wo mama but won say your obabi o ware ne kura ne bra ye sojani ne bra ye police ni ne nuanom wo abrochire but da ne mama be yare pe na ye frɛ wo ase wo me be contract we so awo ti the best relationship there wa obete say wo nua bi enya broken heart ana na worry egu a wo besre no na wo ntibi ase one of the most Adam ahwe ase ne fi no Samson kopo ba ware na Samson ko wuri David aware David ware 18 wo begere team na we ye and the ritual Psalm 53 a wo de bon paye no enye easy cheba no relation Jesus e pra ba no Jesus nya 33 wo dwane ko heaven no Jesus e grosso aka be madale de ne hwe ho so eti papa ensema Paul wa wale kra because Paul steady David mo de no calculate dia to Adam na brother man papa who this that Charlie Paul shut Paul say ebeya ankamen wale kra we can't some show be pacho to say because Paul be too chama Paul o sa kware adwene bi so for a prophet of say Kwame say be kan nyina be pacho wadaroma ye bo no to fa futu be e na betimi dia ma no na wa so de ka me ni futu bi ade ma no Paul dia no say Paul steady ade na Paul go say Paul say anka be ya be me bi anya say me okay share because o shedi dia to Adam or dia ba David o say no on say dentia why broken kakra na ye we ye nyame nipa na waware egu a it may affect your ministry men dada enya say affect you enu ti ama me so for revenue so bempa respect no oh papa baby I will be a jacket see e ba na ware side hwe aware break up sometimes who need their womb either say be man na enye and oba na enye metiwe me mba doso it's either I'm a bad husband or I didn't meet the good women there were many be me no masetana na me fault you be so your fault but be man to be sustaining ware egu not try ushia nipa na to chema no obi anti asese wo be wiase na obi wa ha obi ba ha nsa wo ba nti ya munti o mo di kan wa ha no e be ye guy aha ya nya guy yo papa aha nti mo ba no mo nhwe
Bible no kra say monhwe wana wodi kan Nyankopɔn asɛm kyerɛ won kane no monhwe won gidi ewieye na monsua won abrabɔ nti sua moral lesson efiri obi abrabɔ nti mɛhye me nua sɔfo den sɛ sɛbe ya na nan ko bu bɛsɛ usura waregya ya unya warepa ebia baby sɛ no na baby ye obi oba bi okra oba as a lesson a we teach you na we move on teach you move on na onya ne nyame tan ye oba ma bi so ho no ma oba wabrabɔ mu sɛ obebie wadwe oba de na ya kan forget be ma de no why me ko twe me ma be why fast I'm ready to make a deal. Papa, social media handles the chain for baby and telephone number here me because oh kasa with wisdom. The social media handles there. I'm say Paul Futura Paul share. My number is 0244 856241 0244 856241 and my TikTok common sense family. And YouTube, Avraham bin Moshe CSF. And I'm going to say, yeah, can you say, Dina Yajuma, body in the bread. And I'm going to say, I was here for aha and Abreno, Ebema Quine, I did Juman Dino, ye DSC. Therefore, because when I was so much saying, CJ Multimedia, a banner equipment, a papa dear, 4K, 8K, any 10K, just a year no, ye track KK, you know, but more than a contact one numbers 0545 059319 0545059319 CJ Multimedia ewo Abrantia Sport I Ashanti Home Touch ewo La Paz wa Wamodiana contact CJ Multimedia we try ye wedding engage just be bia efa cameras ho equipment ho bia CJ Multimedia ebe show me do for manimu possible makeup ewo Abeka Junction wa I just also be bia possible possible therefore possible makeup na wura ho no ma wo celebrities akese say eba ne yentwi animu dia just number 1. Therefore, so person usua abrochire fu uba Ghana na person usua makeup 1 week 2 weeks me se ben ko ba bia bra possible makeup afi me tiri me ehye me cute cat parlor say me therefore baby bia wo bia ene Ghana ye din Ghana ye hyehye etu to anu ato ade papa preku ai enko ba bia o cute cat parlor ewa be kan tension hwa asa wo cute cat parlor so dia na we possible makeup one numbers and a etwagu e wo screen anim no bomodin na frɛ say ba a good die papa say jewelry papa dia want me yi the boy fashion jewelry in film oye number 1 wono no buy answer no be eba ya ginatum the boy fashion jewelry Tony jewelry say hey 100 years kra na wo ho ensay empopo otuton medofo be bia wo bia bomodin na frɛ no one numbers and a good screen anim na etwagu no bomodin na frɛ medofo say eba furniture dia and a kind of antique me say oye number 1 e dem asiesie so person wo de obesiesie dem with furniture mount de enkonya wardrobe empa dressing mirror shoe rack just say bia this will be show de ko bi you'll be surprised now ni ebo no so de fufu me say ukona usika nso kra bomidin fa me Nayas fa me si awowa wo de fa me si awowa enya hwe no aso be ka trem say Nayas me de ukosi awowa ai wo de be ma na when him delivery fee ni nyina nso so free say eko ha ni Dubai eko ha ni yenche eko ha ni Bolga ni nyina free kind of antique number 1 therefore the bedua papa dia ni ahye da decorate one aduane ya decorate ni da oh ene mai ya ba no me akra me kan we to da na aduane ye na mani ha etise minya pardon food pardon foods me friend me say say de be ni aha benku na me po ye ma me omutu tese tu zafi kokonte me say me pefufu tintim kra pardon foods eye ma me therefore wo location e wo La Paz kwahye man ho a me say oduru won o yira bo modern answer obefre won numbers e na etwagu e wo screen no anim no therefore edwumadi aye di nyina so obese oboayen obese ye ton the ball near ma hu deru na obi bia hu deru e wo somawa obode na contact ye number 0244 506 706 0244 506 706 Midofwe edu kwasi ada enumre bi a 7 pm Jibre wate na tena Angel TV no ho ahwe experiences in life wate when timi ansha me say ya wada bia ewia 3 to 4 pepepe na wajibre na wahwe
na say ya wada no so wenti ni ahwa ko YouTube what subscribe mama and the offer do pano e piano na share na like na jaw comment yakopon on show bibia wo jebre na onya bre na o share nie yakopon shamo nyame on shamo ate ntia kese nkoma abrochifo ne Ghana fo bibia adofo nyina ai na de me be kwen shira wa ya de nyame shira hi I love you chama me ene abosua nyina enamfo nyina ai yakopon shamo me am di dwumadi mu chiame no ha me sese wuhia obi na se nipa kron ka chiro ze friend Nayas onim ma police for nchi no me your original number 1 makramo